Takarjala Takarjala Bukri Community Hall Nogo IPFT Bodolni Phasingti Worker Seminar Khlaijaka. Community Hall Nogo Biskango IPFT Bodolni Adongrok Bodolni Bana Tishai Sati Kathar Muchungmani Yagulo Dinini Worker Seminar ni Panda Chengi Rilakha. Pandawa Bodolni Tangfangrokno ti Biskangni Shala Bodolni Shamungbai Dofani Lukorokni Hamkrai Khlainyani Biskangni ADC Chongmarino Nahari Bodolni Shamung Khlaithai te Bodolni Hamkrani Bagai Nangkukmani Kokrokno ti 4 salni Panda Songtjaka. Songtjak Pandawa Narwe Okra Ngai Phai Manjak Phakya Fishery Mantri NC Deborma AGS Mongol Deborma Shuklachara Nawatia Vice President Borjalal Deborma no Khobai BJP Bodolni Kubuni Adongrok. This is the respected allied organization Division Committee Adam Samitaniwa and India's first government tonight to all Takarjala Division Committee and Matra IPPC and Matra IPPC Division Senior Kono political party Kono Neta Kono Zenkuno NGO IPPC against the Pratibat Nagel Bagel Bornaton Politina Bajan Yakare Dinan Musuya Eva Nara Asat Tayo Narani Disintia Ekak Narani Disintia Tayo Jota allied organization is Hansana Disintia Tayo So Jota Takarjala Har Kamiwa Har Khemiwa Har Area So IPPC Majority Cap Sarasum Tomi Mana Bagel So Narani Dinar Kapam Narago Sini Disinga Randa Bukan Sanya Tomimano Hanya Tomimano Ada Bapa Tomimano Tomimano So Nara Amturana So Jababna Dilek Saya Dilek Saya At least for better interest for our people Terus karena do or die or everything election some bahaya sini governor kerana hantar dua some sini Divisional some parliament kerana sini commissioner some bahaya satu kerana sini mana some bahaya dimana macam mana abang nara jatuhnya awak cuba tunggu saya hambai dengan bersama sini ada Takarjala sini worker seminar program di sini 100% di sini plus 50% I was left 50% से पार्टी चला रहा I was left in संगठन में बताई थी बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन Jomjati ni panda pan pandaw jama barang guna Niranjan Deborma President Takarjala Division IPFT ini nama pandawa nagara kotor ni manjak thaika Party IPFT Central Committee President Kabus ni Tirbrahasteni Cabinet Mantri ha kai aham kai Mantri barang guna NC Deborma Manja Katini Party IPFT Central Committee ni Vice President Nangyo Elakani Chakraku Hatai Dapati Balan ni Commandant Barang Gunan Borjalal Deborma Abuna Kare Manja Jak ini Party IPFT Central Committee ni AGS Kai MP Vidhan Sabha Kendra ni MLA Barang Gunan Sindhu Chandra Jamatia Manjak Pika